Dobro jutro, evo počeli smo iz Kolibe, idemo da probamo se popinjemo na vrh Veliki Jelenac, to je na Goču, s druge strane reke, samo da nađemo da možemo da siđemo ovdje, ali mislim da će to biti teško, bolje da se vratimo gore. Dan je opet prelep, gledamo se u nastavku. Sišli smo na asfalt, ovdje u centru ima prodavnica, ćemo da se vratimo, vidimo da nema sladoleda. Nekad je bila prodavnica, više nema. Inače, ovo je Kamenica. Skretanje za Sokolju. Ćemo otići sada do Šumske uprave na 4 km uz reku, da se raspitamo da li može da se popenje na Jelenac i da li može da se ovim putem stigne do dobrih voda.
opet se lazimo s asfalta. Za razliku od stolova u kojima smo bili juče i sa kojih smo sišli danas, Goč obiluje šumama i izvorima. Da samo na koju ćemo stranu ići, da li ćemo preko Nepušnicu ili u Sokolju, ali s ove strane imaju izvor. Evo stižemo kod šumske uprave, morat ćemo negdje stati da vidimo ko je od ovih zadužen. Sad ćemo stati negdje sa strane, pa ćemo se raspitati. Ipak ćemo da idemo u Sokolju, zato što uz Nepočicu rade put. Kažu da ovdje može i do Jelenca se izađe lakše. Dobio sam informacije i za put do Dobrih voda. Ipak moram da izađem prvo gore do asfalta za Vrnjačku banju. Ne mogu da skrenem desno, jer taj put je malo lošiji. Pa sa banjske strane tamo da se vratim, kako se zove, da se vratim na Dobre vode. Sa Dobrih voda ćemo da idemo na Brezno i tu ćemo da podignemo kamp. Ovo sada za Jelenac ne znam kakav je put od puta do Brnare. Tako da možda se desi da ne budemo u Brnari ili kod Brnare, već da negdje gore podignemo šator i da prespavamo tu, sve šume. Stižemo do jednog izvora. Ovaj ovdje je podzemni, ima gore još malo usput površinski. Sada ćemo ovdje uzeti vodu. Su kampirane neke dve česme urađene. Nisam ih video ovako, znači to je neko skoro radio. Da su planirali, kako ne znam. Ali znam da je ovaj put predviđen za asfaltiranje. Stup od nekadašnje žičare. Sa desne strane pravo da prolazimo, zarasu samo. Munje i ovdje gore je bila staza koja je išla od Dobrih voda. Predviđena je nova žičara. Ovdje gore s lijeve strane, ovaj put dole što ide od gore, to je Parečica, takozvani šlus. Parečica za Brnaru je na Jelencu, na koju mi sad idemo. Mi ćemo ići okolo, pošto ide po kolima. Tu je baš veliki uspon, 1,6 km ide se peškimo sat vremena. Sa ove odmorima i sa... Tu su izvlačili nekad građu.
Ovo je pravac iz kog smo došli, koji dolazi uz Sokolju. Došli smo na raskrsnicu koja vodi ka Jelencu, pravac iz Mekušnice i pravac ka Palešu. Nažalost, ne možemo da odemo kolima do Jelenca, do Brnare, jer je put toliko izoran da se ne isplati rizikovati auto. Kao što sam rekao, cilj je da možemo sa standardnim SUV-em, sa standardnim SUV vozilom, kako ko voli, da dođemo do neke lokacije. Malo smo istraživali i sad je nama da odlučimo da li ćemo se vratiti i ići za Breznu, tamo kampovati 2 dana. Kao što sam i rekao na najavi na Facebooku, ili malo propešačiti, kako se zove, do pravcu ka Paležu, da vidimo da nema neka zarava, da se tu postavi kamp za večeras. Ovako, odluka je pala, znači vraćam se nazad dole do Sokolje, što nije malo, mislim nije ni puno, ali je loš put, onako na granici je upotrebljivosti za nas. Vraćam se dole i onda imam neki novi put, sreo sam šumara Džodu Saleta. Sale, pozdrav za tebe još jedan put. Sreo sam njega i on mi reče da se neki novi put je probijan, koji je malo boljem stanju. Prošle godine smo ga nešto probijali, pa ću da probam s njim da dođem do dobrih voda, da se ne vraćam nazad, ili da ne idem ka Vrnjačkoj banji. U svakom slučaju taj put ka Vrnjačkoj banji je ono, ako i prođem to skretanje, pošto ne znam gdje je tačno, to je negdje, pođe se ka Vrnjačkoj banji pa se skrene negdje desno. Kaže, prvo skretanje od ovog skretanja za ovu stranu. Tako da odoh da obiđem taj deo i da vidim kakav je taj novi put. U svakom slučaju bit će na Wikiloku je spojen je jučerašnji i današnji dan, bilo je na pauzi, tako da ćete vidjeti gdje sam sve išao, šta sam radio preko GPS treka. Jedino što sam ja ovako taj telefon koji je na Wikiloku šetao te gore, te dole, te snimao sa njim. U svakom slučaju nije teško provaliti gdje je put, a gdje nije. Evo, pošli smo nazad. Ako negdje usput nađem pogodno mjesto za kamp, možda stanem, ako ne, ipak Brezna. Na više mjesta ima ovako nasuto putu, neutabano, ali nije strašno.
pamet ideja da odem do jezera na banjskoj strani, da vidim da tamo nema neko mjesto za kampovanje. Mogu tu jedno veče u Brezni. Sad ćemo da vidimo, mogu i dve večeri tamo što mora da idem u Breznu. Zavisi kako mi se bude svidalo. I ako nađem neko lepo kamping mjesto za veličinu mog šatora i za auto. Uz to moram i da provjerim da li je dozvoljeno kampovanje. Tako da nećemo skrenuti tim novim putem, već idemo za banju, to jest idemo na jezero na banjskoj strani. Evo, izašli smo na asfalt i idemo ka jezeru. Ovdje bi trebalo negdje da bude skretanje, koliko se sjećam, na desno. Da, ovdje je skretanje. Evo ga jezero. Ima i vozić. Ćemo malo da se raspitamo šta može, a šta ne može na parkingu. Situacija je ovakva. Zabranjeno je kampovanje, međutim kod ove kuće gore postoji neki plato gdje tolerišu. Prelepo je ovdje, jezero je lepo, sve je super, međutim imamo jedan problem. Pošto zbog posla moram da budem pri signalu, to jest da imam internet. Ako gore ne nađem internet, idemo za Breznu. Probat ćemo za sad ovdje gdje god smo prošli, nije bilo interneta. Sad ćemo da vidimo. Ovako, internet, onaj najlošiji, gubi se non stop. Signal 2 do 3 linije. Tako da ne smijem da rizikujem. To je prvo i osnovno. Drugo, ovo ovdje što vidite je kuća u kojoj dežura čuvar jezera. Međutim, on sad trenutno nije tu. Ja sam mislio njega da pitam gdje da se postavim i da li smijem da se postavim uopšte. Ali nema ga. Jezero je predivno. Šteta što ne može, zašto je zabranjeno i kupanje i pecanje, sve je zabranjeno. Jer je vodozahvat za Vrnjačku banju. Lepo mjesto za kampovanje. Da, je bilo bi malo problem sunca, ali dobro se. Tako da ćemo da idemo u Breznu, ipak. Tamo imam 064 signal, solidan. Pa, šta da vam kažem. Kad se ne da, ne da se. Ali smo bar obišli i vidjeli nešto. Bio sam ranije ovdje više puta, ali nikad nisam se nešto zadržavao. Mislim da prenoćim da malo kampujem, ali signal je problem, ne smijem da budem bez signala zbog posla. Odo smo za Breznu. Evo, našli smo pogodno mjesto da stanemo i da dopupamo gume. Tako ćemo smanjiti trošenje guma i smanjiti potrošnju goriva. Pošto više nećemo da idemo po makadamu,
To jest, imamo još neki 300-400 metara samo od asfalta do kampa u Brezni. Nema potrebe više da budu izduvane i da iskoristimo ovu lepu hladovinu ovdje i ovaj prostor da ih napumpamo. Znači sad ih vraćamo sve na 2,5 atmosfere. Evo silazimo s asfalta, blizu smo kamp mjestu. Evo setup za večeras. Ovo je neka tenda koju sam napravio sam od cerade starih, to je od britanskog šatorskog krila i od štapova za krečenje, teleskopskih štapova za krečenje. Super.